Nubar Belanjan i Ago Belanjan, moj otac i brat, počeli su da rade sa trgovinom, a najviše su proizvodili kafu, kao i svi Jermeni i u Beogradu i na drugim mestima. Bili su specijalisti da prže kafu i da prodaju, da melju i da prodaju kafu. Imali smo divnu radnju na pijaci, jednu od najvećih radnji u Vrnjačkoj banji, i do kraja ili do početka Drugog svjetskog rata bili smo dosta imućni ljudi ovdje u Vrnjačkoj banji. Imali smo svoju kuću veliku, imali smo imanje. Otac je kupio pred sam rat u Makedoniji 64 hektara imanja blizu Velesa. To imanje su nam uzeli kad su došli komunisti, oni su nam uzeli to imanje, zaplenili i nisu osu dali ništa, ni 3 hektara nisu dali osu. Sve su nam zaplenili imanje. Tako da smo ostali siromašni dosta, ali Jermeni su se borili kao što smo se i mi borili. Otac i brat su radili i dalje, a ja sam otišao u vojsku za vreme oslobođenja u Drugom svjetskom ratu i bio sam 4 godine u ratnoj mornarici Jugoslavije. Služio sam vojsku 4 godine. Po nekom ruskom sistemu 4 godine je bio rok moje vojske. Posle vojske sam otišao u bibliotekarsku školu, završio sam bibliotekarsku školu i zaposlio sam se ovdje u Vrnjačkoj banji. Odmah sam dobio zvanje upravnika Narodne biblioteke, dr. Dušan Radić. Dr. Dušan Radić, ja sam nazvao svoju biblioteku, to je jedan lekar u Vrnjačkoj banji, humanista, veliki humanista, koji je mnogo zasluga imao za Vrnjačku banju i napisao je 4-5 knjiga svojih pripovedaka, bavio se književnošću i ja sam za uspomenu za njega dao naziv naše biblioteke Vrnjačke dr. Dušan Radić. Ona se tako zove i danas. 36 godina bio sam upravnik Narodne biblioteke u Vrnjačkoj banji. Dobio sam velike pohvale, velike nagrade. Dobio sam 7. julsku nagradu Republike Srbije. Dobio sam Sulepovu nagradu. Dobio sam Oktobarsku nagradu Vrnjačke banje. Dobio sam za moju poeziju posebnu nagradu opštine Vrnjačka banja. Tako da sam ovdje, hvala Bogu, dosta poznat kao kulturni radnik. Evo samo da vas pitam, sada prvi put saznajem malo više o vama, da i bavite se poezijom i pišete, baš malo htjela bi da čujemo o tome i evo vam sada skoro izlazi knjiga Plavi horizonti, malo baš htjela sam da čujemo o tom i o tome da čujem i poznajete Babkena Simonjana, pa što bi malo o tom nam dodali da sazna Jermeni malo više o tome. Hvala lijepo. Evo ovako, što se tiče Babkena Simonjana, on je u Beogradu vrlo poznat među književnicima i član je Saveza književnika Srbije. Čuje za Jermene u Vrnjačkoj banji, kao što ste i vi, gospođo, čuli, i došao je ovdje da se upozna sa Jermenima. I ja sam se sa njim upoznao, naravno, i bio je lični gost moje kuće i uvijek kad je dolazio 4-5 puta u banju, uvijek je bio gost kod mene, tu je ispavao da bome, to sam ga ja ugostio i održao je veliko književno veče u biblioteci Vrnjačke banje, gdje su ga pohvalili mnogi gosti vrnjački i meštani, da je odlično govorio srpski jezik i da su ga mnogo pohvalili sa tim. Babkin je održao književno veče ovdje u Vrnjačkoj banji pred prepunom salom. Čitao je svoje pesme i čitao je prevode jermenskih pesnika na srpski jezik. Ali je vrlo lepo to prevodio, dobio je velike aplauze i tako dalje, a moj je bogost bio moje kuće. A što se tiče mene,
ja sam se bavio dvema profesijama. Muzičar sam od svoje 7. godine, sviram harmoniku, potpuno totalni samouk, ali sam postigao svojom voljom i svojim ljubavlju prema muzici velike uspjehe, da su me zvali ovako mnogim meštani u Vrnjačkoj Banji da im držim dečje časove. I ja sam se pored moje profesije bibliotekarske bavio nastavničkim poslom, učio sam decu da sviraju harmoniku. Imam mnogo učenika mojih koji su odneli prve nagrade i u Republici i po opštinama ovde. Imam lekare, ekonomiste, direktore koji su kod mene kad su bile deca učili da sviraju harmoniku. Bio sam 14 godina korepetitor Kulturno-umetničkog društva Abraševića, svirao sam narodne igre i kola i to su deca igrala i ja sam se s time bavio i sa tim sam izdržavao svoju porodicu. Pošto sam u porodici sam radio, imao sam 2 dece, jeli, supruga nije radila, morao sam sam da radim i da se borim, jeli. U biblioteci sam radio preko cijelog dana, a uveče sam išao da sviram, a preko nedelje i preko subote, preko vikenda, po 15 učenika su čekali kod mene, kod kuće, da dođu na red gdje ih ja učim da sviraju harmoniku. Ja sam malo pre, dok smo pričali, sećate se pričali da, znate, neke stare jermenske pesme zapamtili i kažete da možda, sigurno možda čak i Jermeni o tome, o tim pesmama ne znaju. Eto, baš voljelo bi da, ako možete, da nam, izvedete te pesme. S jedne strane se ponosim što znam stare pesme, naši su stari, pevali to kad dođu u nostalgiju za svojom Jermenijom, oni su pevali te pesme, ja sam bio mali, imao sam 7-8 godina, 10 godina, ja sam slušao te pesme i sa zadovoljstvom sam njih svirao. I kad sam naučio njih da sviram, onda Jermeni, kada mi proslavljamo Božić, Uskrs i tako dalje, onda su me molili i pevali da ja sviram te pesme i oni su to pevali. Bio bih srećan ako bi te pesme i danas u Jermeniji mogle da se čuju, ali pretpostavljam da mnoge pesme koje su naši Jermeni pevali ovde, da se to ne peva u Jermeniji. Da čujemo bar jedno. Ja ću vam, malo interpretiram nekoliko pesama, ali možda neću uspjeti, godine su tu, jeli, ali probat ću. Lo sintigar mot kilşere, nihon gertan araçalar. Lo sintigar mot kilşere, nihon gertan araçalar. Besan furkat nihon per zin vazeyin. Besan furkat nihon per zin vazeyin. I tako. Drugu pesmu, ja ću samo melodijski, pošto ne znam reći. Vrlo interesantna pesma jermenska. Ja ra 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 ra, ja ra 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 ra, ja ra 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 ra, ja ra 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 ra, tan 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 tan, ja ra 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 ra, ja ra 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 ra. Na 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 na. Bravo. Ošu možda neke. Da, ne? Verkerovli can fedayen ta paragan konçoni. Verkerovli can fedayen ta paragan konçoni. Yarız pohazen ki uroş
Ja razpohazem ki uroš, I divna pesma koju je pokojna majka moja pevala. Bahar punimo, gak nas hayakci, taro sarara, ikner, hayakci, piaros karara, ikner, hayakci, piararam tam piarara, piararam tam piarara, piarara, lorik, 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 jan lorik. Piarara, lorik, 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 jan lorik.